رونا کردستانی ج روجاوی کردستانی دما خوش ببینرین هجام ایرو 12 تباخ 2026 روجا چهارشنبه امی جوره بلتون دانی ساعت 7 پیشکش بکن لاوجی پشتیبانم بری بری بینرین هجا دو هجمه با بینرین هجا را پار و کربوکو لدجی لیویا شیستی یا لقامشتویم ایریش که پیک هاتبو کو ده انجام دم دوم شروان شهید بون کو یک جوان آلان قامشتو او هر وها ارتش انتریه بون ایروژیم ناسنامه آوان هر دو جانگوریان جالی سازی مالباتن شهیدان و هات اشکره کرن هم وقتی ویه که فرمانداری هیزن اولکاریا هندرین حسکه سرساخی جه مالباتن هر دو شهیدین لیویا قامشتو ایره خواست او کسین ایرش کار جوا که دروی قانونی بناف کرد. فرمانداریا هیزن اولکاریا هندرین یا پاریزگاه حسکه به داخلی که گوت او سرساخیج مالباتین شهیدین وزارت پاراسن ایرکو ده انجام ایریشه که کمک دروی قانونی لقامش دوی شهید بونه خواست او هف خمیا خواه پارو کرد. فرمانداری دیار کرد که آرمانجا کسین ایرشکار دیگ برنا آرامی او اولهیه هر وکه دست نشان کرن که ده خوینا شهیدان لعرده نمینه او ده بده دو سوشداران داکوان بگیرن او با آوکه قانونی ورن جزا کرن. بلی بینرین هجا هر هما پشتیویه کشی لناوا روشوی کردستانی بطایبتی برتگین پرزیده لسروان ایریشین بوی آوای درکتن پیش هر ده همان چارچوبه ده برتاکا هری تونج جعالی مالباتن شهیدان و هاتن که دایکا شهید ارتجیم اف ایریشین کو پیک هاتیم شرمزار کرد لیکلاکا ویجیم دایکین دنین شهیدان گوتن دوی اف ایریش برپرسین وان ورن جزا کرن او ریل بر ایریشین بوی آوای ورن گرتن. داری مدیس اف شهیده و بلنده اف شهیده چارایش به مالی دچی ای کوریویچو ای کچاویچو ای ویچو کرکی ویجی نخویاچو چی اف چار جارا که زباب مالی شوطیه دیسام سر بلندن امنا پوشبانن بس ام پوشبانن کوی خیانت المتکن هروح جوبی متکن هروح جوبی نقطه متکن دو چوله سرکانیه باساس بامان بهرنا سرکانیه مالی خو جی خو تدي هجوم اني نسريوا ما في قانوننا بعداله الدنيا ده ام دعوه حق خد كل زبانك خبدن امجي حرب وكادميا عالمي امجي انسان خدي مجدايه يعني ام في تشتي قبول ناكن يعني افخينا باخر تعمير كوي بردن بلا تفزان بالدنيا تفزان بي بلا الشرع زان بي برا دولتنا ولا توي حمزان بن كو ام دفش خينا با شهيدانا بردن يعني بلا يعني تشي بي خيانتي هرجاري بلو المتكن برا بي خيانتي بسكليدن ام جدف خينا خنا بردن ام 25 سال سروكي مجبور خاطري مدوا حبس وزندان هذا ام خوينا ام تعباوينا بردن نحت شهيدي خجم شهيدي خجي كذبا ماجي الصوتيه اجي جا شهيده كيما كذبا ما صوتيه بس ايش سروكي ماجي كذبا ماجي البرد اللي مشيري ترى بس بلا حقك بدلما بدي صرت شهيد بشتغل ام قلقي غمقين وحزين دايكي شهيده بابي شهيده مع الباطي شهيده ام قلقي بيج تشتي نمع راسينا دبي عبتش صافي بدي بس خورتو كتير خلق سري واجي كل عشي في فارشة شمارة بس باقي جنجاج مرة بينن فارشة كري أم نما قبول دكن ولا نما تحملين أم نما دايك تحملين نما مالبات تحملين هناك آري كاربن مرة بلا عملة تبرابي بلا عملة كل تبرابي شار فارشة ما حتى كان جي أبي إنا كشتم تالان كرو مهاجر كرو سريع كهنيا چون بعد هجوم کرنا ابنا کے نوبتا خدا هجوم کرنا ارتش قبالي ام قالكي غمگين بلا خود بلا بس ما بكن دنيا تجمد بلا ملات رابي حوار وصد حوار كان حقوق الانسان كاي قلت انا مبدرات بيجي ازهات ما حقي كردا بدما ان باكنا بلا بس حوار بس تيجي انسانك يزاروك بو بتشوك بو الدوما دايم تمشي متقو ارتش تنابق وكري ارتش تنو كردستانش مرچيكي از بريا سو بين سلام افتش بوتي غورياتي والله مشهورش قرشتها بيجا الحمد لله سرفرازي مرنك شهادتك قانج بالظالم
بری بینرین هجا پشتی سازیا مالباتین شهیدان ناسنامه شهید ارتش او یا شهید آلان اشکره کرن ادیل نوا باشری قامش دوجیم جبو سرساخیه کن هاتندانین هاجین و چگانم جودیم علی لورمی بری خواب دین جودیم او هول بدون کو پیامین کو جور دردی که و بانگازین کو جور دردی که ونجی بو بینرین هجا را پار و بکن جودی دمات خوش به بله دماتش خوش به جودی جبو شهید آلان و شهید ارتش کنی سرساخی هاتیه ودان تو لبن کنیم پیامین کلور درد کهون چنه به تایبتی دوان دمین داوی ده ایریشین کو بوی آوای ین سر گلی کرد و سر هرمی پیکتین بله جارك دن دماتج خوش بسردار يا حمو تماشاوان جيش خو هر كسي دي دو ايريش لدجي ليويا شيستي بيكات بتايبت لجند طويل الحرب يجري داي قامشلو لو داري ايريشك جاليه كسن كوچك د دستين وان دبن كوكا جدر في قانون بنافتكن خو لگوری کو مروفت کاری بر پرسه راکاندن لشکریه هرما روشلاتشی هل زوار میتونه جی دیار کربو کو ده انجام و ایریشه دا دو شروان شهید بونی دو جی بریندار بونه براستیش خو ایرو د ساعت 5 دا مجلس مالبات شهیدان لطاقه عنتریه کو بخان هم لجم کنه شهید ارتشن لطاقه عنتریه فرمی اف شهید هات راکاندن اعلان کرن و پیش رجی بر خودان جام مالبات شهید آلان او جی اعلان کرن خود خازن و آگاهیش بجم 7 ساعت ده صباحا ومراسم حرد الشهيدان ولجورستان الشهيد دليل صاروخان يال بجار قامشلو ورا لدرخستن جخوا الشهيد ارتش يك شوان كساتين كوج دسبيكا شورش ودنوا جيخ كي بكره حتى بيبهجي حياه قصده وهري داوجي كون هاجي خود اللي ويا شستي دا قرتبو كو زيدي 16 سالين خود دنوا في شورش ده حمو هزين لشكري جه خو قرتبو بريا چند جارا جنا في شهادت جاتبو او خوجي با زاروكي كي كو زاروكي وينها 8 تنه 1 سال و نيفه شخوا دايكاوجي وفات كربو بريا سالكي ومرفت كارمت خواست يعني با في ورجي براستي هل وسط وش درخن پیش ليش روشة تندرستي جبر نهاك ونكار باخفة ما تخص أم يكيج مجلس مالبات شهيدان كوب خواجي جهمان تاخية كوفي مالباتي ناس كرناوي بمالبات رجالك هيج بوجي أو جبويا وك مالبات كما تخص أم هالوسطوي أو بجرن أو جب خباب الشهيد يكي كلام كخالو الفيدري إيرو شهيد ارتش وشهيد آلان اف ایریشا کل دیجوان هاتیه کرن لهمبری به هالوسطه وچیه ده هالوسطه قال كرد يعني نتنه به ایریش الحمو همبری ایریشن کویرو روش بسر وان داته چبه اشخاص سريد الشخصين وهردون حوالا دا آلان تيش براستيجي هم تبيجن هندك الشخصية واضح حمي شهيدا ام بيرتينن وبريز قرتن بجنا اخوا البر حمي شهيدا طوينن حمي مالباطي خورا سرساغيت خوازن شخوا هر کس دید بويرك چي بو چي نبو راسا ابن جارا اوليا قف لسر قال كرتي كرن خيانة براستيجي افكاسين افيريش بيكانينا تشكي خراب كرن يعني راسيجي اوجي بلانك دبي او بلانك تخوازن بهتري خوا منطقه حميبي بياغر يعني عربه وكردا برا هفدو بدن بلكي بتشكي زانبونا لبان حكوماتات دمجيتكن وكا خلكن في يعني قامش لو وكا مالباتن كو شهيدنا نصتكن دبي جزاين وكسان تشبا لي برسين هاش خو تكرن لي دبي جزاي وكسان اشخوا غرك وشي عرضنا ما ببينا كسيولو براسيجي يعني بزانبون هاتيا كرن وبانغاما ما قلت جبو حكوماتات دمجينا افاناجي هزي دمجينا يعني فرقه شيستينا هركجي زانه يعني جيل شامي ديتنا راسا بيشتي پرورده ديتنا واف انساني ها براسيجي يعني ابازا شازا صاليفي انساني نافا فيكار وخبات ده يعني شروانكي بحمي جهوادا جنبيج شنغال دروجافاي كردستان ده باكور روشلات كردستان ده هر دري ده في حوالي جي خود کرد يعني براستيجي حوالي كي مرخاص و حوالي كي حجاب حمي حوالي ما هجابون لي راستيجي يكما قلت جرك نيو قبول كرنو بان كامجي جبونا قال ما هر شهر بارچه كردستان ده تايبت اوروبا ده هر دري ده سربيا بن راستيجي بيبر سف نمينن يعني ام بينن نيرو كونا دينن ام بينن كونا اكا قوتي سفربري على كل تيجي ما تخازن ما تنبكن لي بان كامجي جبونا او كسين ايرو في دم جيب ريفا دبن قيب برچاوي خونا بينن يعني
أنا هاد دما كمانيرين خلكت بن كوني سرساغي دقرت جي أفت قوتن يعني بحسب بيارا سري كانيج كرفا بيارانج هف قط نابينن شوا كو سري كاني خلكن إيريشي خلكن ويكن إيريشي شربان الفي ولاتي كود باريس جديكن يعني الجوري وأف بلاني كي شوا يلا ديجي جاليري ما بتايبد دما كوف هف بيمان تشيد بن إدي بحسب أشتيه تكرن راستا تاني سر زمان افنا ما قلت اسبيك بيلانكا اف كومبلوكا تخوازن شخوا اف دم جنش سري ناخوازن براتيا قلا ناخوازن يك هفي ناخوازن اشتي منطقه شبه تخوازن تمجي منطقه اگركي منطقه بخن يعني كرد وعرب برا هفدو بدن راستا يعني شونا بري حفت 8 ساله قال ما شون مالي خوا سرکانی مدی چه ایریش برچاوی جهان حمیجی برچاوی هر کسی جی ما في مروفا كان يعني برچاوی وانا ایریشی دای کو باوا کرن و کی دیجین ها ایریشی شروانه ما کرن اوانا حمی پلانن گرک ام جر شیار بن تایبت جی يعني اف کسین اف بویرا خراب کری ام بان هز خوی عسکری جی تکن طول هلدانن و هر دو شهیده ما ام دخوازن بیرنگی دوباره نبود راستا يعني ام طول هدان تخوازن يعني جبو جاره كدي و ام بلا تكسنا بيجي والله سكرا خو مخوار كريا يا ما قاف باش سافتيا يا انا ايراتا مش كستينا ام سر بيانا ام بندا فرمانداري خونا برياري و چهاتن ام حاضرن جيرا ام جيل کولانا بن تشتي وري خوستن يك گلي باكر يك گلي روجاوي كردستان و هرچا پارچاز جي ام بندا سفر برينا ام بندار و بريه خونا ام تشتي شاشتي ناكن بس وقتا وري خوستن براسيجي ام حاضرن ام جاني خوش بو شهيدي خو بدم تكسر قبول ناكن فايريشا و كفاسر ما بخون ام جي هنا و ام هبنجي و مقاواجي بارسنا فيجن ام شهيداجي تننابن ام شهيداجي قوا بارسنا فيجن برخدان و تكوشينا ما بردوام به حتى دسكفتي شهيدي خو باريزن ابانگا مش هر کسی ره تایبت گله کرد ره خودیل روجاوات درکون و روجاوات نهیلن سپاس بوده هالوست سرکفت صافي بله سردار يعني اف بهالوسطى ما قلت يكش كسن كود بيتا خدا بخا ارتش جزو دا بناستكه شخص خازم بالا بكش نمسر و ارتش دناوا ويل لويه دا بكو يكمين لويه كو بري خدا بو شامه جبونا پرورده او جبو بريفا برنا مثلا يا هف پیمان جي جبو وجد بجن اب ايريشا كو هاتيه كرن كو هر كش وك ايريشا دج در قانوني بنافتك بيد برسن بجن دفي حساب جوان ورا خواستن هم كسن كو افكرني هم جي كسن كو ايريشي خلكن سرقانيه كرن پشتي كو مروفت کار بجا وگريان وار خو او بجن كو او خوازن به هف پیمانه خراب كن لهزن هف پیمانه گرك كسن كو ويا كد كن جزاء بدن وا كسا بدن گرتنج بو بيارن بفيرنگي جاركدن دوباره نبن بله جدالي صداويدش خازم دوباره بكم سبت ساعات دهاندا ومراسم حرد الشهيدان لگورستان الشهيد دليل صاروخان وورا لدارخص بله جدالي نوچگان مج پیشیا کنی سرساخی یجبو شهیدان هاتیه ودان آگاهی به مرا پاروکر جدی گله سپاس اما از جو گوتنات داوی یا جبو مراسم کسبه ورل دارخستن آگاهیان دوباره بکن به بینرین من هجار کن سبا ویل گورستان شهید دلیل صاروخان جبو هر دو جانگورین آزادیه مراسم که جرسی ورل دارخستن جی مراسم وید ساعت دهانده پیک وره افجوه که آگاهی ما خواستن بواره پار بکن هر به همان بویاره که میناوی و ام دوام بکن که وجود مجارت کلداری سریکانیه که دناوا آخفتنین نوچگانم جودی و میوانین ویده جی اف یک در باز بوم بریا هفت روشان کجبرین سریکانیه روش دجمارتنش بوم پشتی دمک دریج پشتی بسالان و گرم باشاری خواه لی پشتی که کاروانی وان یکمین دما و گریا لباشاری خواه سریکانیه و جاره ایریشی وان هاته کرن و گرک جوانجی بریندار بون کجبر نها جبو و گرم تنه اولهی و پاراستنه دخواست 7 ساله ما ام كوجبر والله ما بدي سامع تحمل كيرو حيانا هذا باش هذا دبي جرمي دا زبستاني صار ما تحمل كن ما جو عمري مش خذي اي خذي جو فرج كن ما جو خذي فرج كن امي فقر نجي خو رغم عرضي ما تكون ابو حفصه عرضي مرات كن ذاتين مسمى مخارن عرضي ما خانه خانيه ما قدوس كر تشتك نهار النهار ما شادر كيف مرم دورتا حوشه خود دين وكذا خانيه متنن ديسا عمري مش خذيره هناك ام هرن بدرك شترابن ما ديسا المخين ما جبو كم حبسنا وقت كو ديسا كان مخين جبو كم هاتن هنا والله ام قبولناكن ام بناقر حياني منا امنين حياني قوطا منر اسايش عسكري منر
ما حمايات نكر امنار ناكب ناك شفتا برا هما جوان رب قد ياتشو وقت برات بيش يا ماذا برا مقورين كرانا باي هبالي ما قلت شون لوي دري جيلوان خصتن كي سر مري وانش كان سياري وانش كان وبرا وان دان برا هناك فشتا ما بقرن يا برا كرماش قلتو ببن برا قواتي مدى عمي مدافعة خوش بكن وكذن والله منشو پر كيف خوشبو يعني اب نيفانا هاتن وملت تفاي كيف خوشبو امجي كيف خوشبو كاروانه مدهوب ريكتن لوي دري نشفير هيشتن نمالبات هيشتن جو امانات واما بري جيشكي مدجو امانات بجاري داتني باوي زاروكا شو هفجينه من شو نوی من هاتبو بس چو وی داره گو از هر محوشا خو بنی رمزانن اونات دانا گو بنی در کتنه در نکتنه ابجنه من چو ان در باس بن على اساس امانته يعني يعني ام تشجمه هات كاد هو قافلات هو تشب جوان هات كاد شو سرسري وان تشبو ام چونه مالا بافجنه من چی مالا خويه ونكان الدري خوخي ام نكان الدري خوخن افتش امانته بري جيشكي ماغو امانات ومالي منا تحقيق السلمتني ام حفص البون بن فاك وناندا كون بونات النوره شف يعني زبصانه دبي بوز يعني بس يعني ام فقر مالا خو حقي مي باجاره مي مالي منا جماد مالي ماذا عاصبونا خازي مجوان برا امانات شبي هينقا ده خازي ملت جيشكي بري قافله بريكه تدقو امانات پرزگریکن خدمت گزاری اولهی او آبوری خلک حریما جزیره بیزار کریه جبرویه که لتلتمر دربیسی او زرگانی به چارکیان افیک هات رخنه کرن هات خواستن که چارسریک جبو و روشاوان وردیتن خلک تلتمر به ینج تمن بچوک حتی مزن بری خواه دان قادان داکو جبو و پرزگریکا اولهی او آبوری هلوستا خود دیار بکن به همان آرمانجه لدربیسی او زرگانشی چارکی هبون خلکی داخواست لآلیم پیوندی دار کرن که دنگی وان ببیهیسن او جبو چار سرکرنا روشوان بلز بکبن تفگری لباشاری حسه که جی تفگر جواکا دموکراتیک تف دمی داخونی کلسر همان مشاری دا ده داخونی ده داخواست جی حکمت آفاگوهیز او ریوبریا خواستر حاتا کرن که برزگری که خدمت گذاری او آبوری ین خلکی چار سر بکن داخویانی بناوی باجار تلتمره درباره روشا جیانی خدمتی و اولهیه ده باجار تلتمره بخمگینیه که مزن شوبدانا خرابونا دومدار روشا جیانی خزانی و اولهیه دکه اف روش بویا سدما زیدبونا ایش و زحمتیان گلین ما که هر روش دشرت و مرجن دجوار ده دجین او باره جیانی لسر ملین وان گرانتر دبه بلندبونا دومدار آبو هایان کمبونا هیزن کرینه دوماندنا قیرانا آوه الکتریک و مازوتی دیگل لوازبونا خدمتین بنگهین همو بونه سدمن کوجیانا روزانه یا گل ما جبروی که اف بانگ لحمو آلین پیوندیدار دکن کو بلس و بدرنگی بر پرسیاری خو بگرن او جبو وان گاون جرین بخبتن روشا خدمتان باشتر بکن و آب و الکتریک و مازوت با آوائه کی دومدار پیدا من حقنا أن نعيش بكرامة من حقنا أن نعيش بكرامة ریوبرا حریما قامشتو جیهان حسام یعنی یا هلال آجنین جوان خلات کرد تیما هلال آجنین جوان گشت بو فینالا شامپیونا روش آوه آسیه او کاریبو آستا دوامین جی بدز بخه ریوبریا حریما قامشتو جیهان حسام ایرو جنین یعنی یا هلال یا ورزیشه پیشوازی او خلات کرد یعنی یا هلال آجنین جوان لسرناوی سوریه پلیا دوامین ده شامپیونا روش آوه
Asya'yı da bidest xist bû. Can Hesam pesnê asta lîstikvanên jin û hewildana wan bo berskirina navê Qamişlo da o piştrast kir ku dê piştgiriya werzîşê û werzîcvanan bike û bi taybetî jî ya jinan. Piştî ku qanûna çarçove li Parlamentoya Tirkiye hate erê kirin êdî qonaxên nû dest pêkirine. Qonaxên ku wê qanûn nîqaşên bi dawî nekin berûva jî geştir kiriye derketiye pêş wê pratîk pêkanîna wê çawa be gelo gavên demokratîk bûnê wê bêne avêtin an na. Rola Rêber Apoya divê pêvajoyê de wê çawa bê pînasekirin ve hemû pirsên sereke û krîtîkên ku derketine hevalî me Şervan Xebat lêkolîn kiriye û nûçeyeke taybet amade kiriye. Em lê temaşa bikin. Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun. Kanûna çarçove ya ku li Parlamentoya Tirkiye hat qebûl kirin, wekî destpêka pêvajiyeke nû tê nirxandin. Bin adım, işte 1000 kilometre bir adımla başlar. Böyle değerlendiriyoruz. Piştî nîqaşên demdirêj û îtirazên Rêber Apo, Şandeya Dem Partiyê û Rêveberiya Tevgerê, Rêber Apo herî dawî qanûn bi gotina gava destpêkê pênase kir û xwest dewleta Türk teşwîqî gavekê bike. Ji bo ku qanûn bikeve meryetê, divê saziyên ewlekariyê yên dewleta Türk tespît û teyîd bike ku PKK keçekê dawîl hebûna xwe aniye û hemû çek û cebilxaneyên xwe teslîm kirine. Piştî wê divê biryara lijneya ewlekariya neteweyî di rojnameya fermî de bêweşandin. Dûvre wê pêwîst bike di nava 6 mehan de serlêdanên nivîskî bênekirin. Yani sorunu sadece silahsızlanma üzerine kurmak gerçekten yanlıştır. Nêzîkatiya dewleta Türk zêdetir di çarçoveya qaş û tasfiyekirina terorê de ye. Piştî qanûnê êdî wê nîqaşên têkîldarî tespît û teyîda çekdanînê zêdetir bikin. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi bakımından terörsüz bölgeyi arzulayan PKK'nın, KCK'nın bütün unsurlarıyla ve iltisaklarıyla PESY'ni öngörüyor ve silahların da her türlüsünün mühimmatlarıyla birlikte, her türlü araç geleceğiyle birlikte teslimini öngörüyor. Rêveberiya Tevgerê jî di nehê Tebaxê de bi daxuyaniyekê bi gotina şaşî û nebesiyên ciddî tê de hene gelek rexnel pêşnûmeya qanûnê kirin. Kürt halkın özgürlük mücadelesinin önderi, halkın baş müzakerecisi Önder Apo'dur. Yek ji van rexneyan ew bû ku rola Rêber Apo ya di pêvajoyê de bi zelalî nehatiye pênasekirin, dihat payîn şert û mercên jiyan û xebatê yên Rêber Apo bêserrast kirin, lê di qanûna heyî de çarçoveyeke vêya şêmber tune ye. Belirtelim. Önder Apo bu işin merkezinde olmazsa, yani bu sürecin yönetilmesinde, yönlendirilmesinde rol oynamazsa o yasada belirtilenleri gerçekleştirmek mümkün değil. Lewma jî di pratîzekirina vê qanûnê de wê derfetên xebatê û koordinasyonê yên Rêber Apo diyarker bin. Kürt sorunundan söz etmemesi yani önemli bir eksiklikti. Bunu zaten açıklamamızda dile getirdik. Yek ji rexneyên din ên Rêveberiya Tevgerê jî ew bû ku tê de pirsgirêka Kurd yekser nehatiye pênasekirin. Ji sedemên dîrokî û siyasî wê de tir di çarçoveya bêçekkirinê de hatiye amadekirin. Bu 100 yıllık bir sorundur. Dîsa mümkün xuya nake pirsgirêka zêdetirî sed salî ya gelê Kurd tenê bi bêçekkirinê were çareserkirin. Lewma jî ji bo çareseriya mayîn de pêwîstî bi gavên demokratîkbûnê têne dîtin. Barış ilk önce dille başlar. Di pêvajoyên aştiyê de xaleke girîng jî ziman e. Zimanê qanûnê û rayedarên dewleta Türk li ser terorîzm û teslîmkirina çekan hatiye avakirin. Ev jî dikare psîkolojiya civakê û civakîbûna pêvajoyê neyînî bandor bike. Lewma jî Rêveberiya Tevgerê destnîşan dike wê ev ziman ji aliyê gel û tevgerê ve neyê qebûl kirin. Kürt halkının, herkesin bu mücadele içine girmesi gerekiyor.
لملیدن پیواژوین وسا تنه جهن اکتورین سیاسی را ناین هشتن. دورده جواک و هیزین جواکی جی چالاک بشدار دبن و داخوازین خوین دموکراتیک بونه بخورتی داتینن هوله. نها جعف چونه سر مرحله پیکانینه. ددمین پیش دوی زلال ببه گلو وی قانون تنه وکی گاوه که یکمین بمینه یا نا. گلو وی پیشیا گاوین دموکراتیک بونه وکه یا نا. tam divê babetê de rola rêber apo ya di pêvajoyê de ji bo ku qanûn were pêkanîn û pirsgirêka baweriyê ya aliyan bê çareserkirin gelekî krîtîk e. Rêveçûna pêvajoyê wê tenê bi biryarên nû yên li meclîsê diyar nebe, bi esasî wê girêdayî gavên şêmber ên li sihayê diyar bibe. ایرو هر تکیلداری پیواژویا آشتی و جواکا دموکراتیک تاوی سروک پارلمانتویا ترکیه نومان kurtulmuş وزیر کاری نافخوایی مصطفی چیفتچی او ریادارین هشتی و یک باجران ده جویان دجوینه ده والی فرماندارین جاندرمیان او مدیریت امنیتی ین هشتی و یک باجران آمده بون جوین لناوندا اولکاری او کوردیناسیون روشا لزگین آ وزارتا کارین هندرین آل انقره هاتل دارخستن د جوینی ده پلانسازیا کتنا مریت یا قانونا چرچوه و خباتین سازین دولتی هاتن نرخاندن. جبو ریبر اپو او پیواژویا آشتی او جواکا دموکراتیک پشتگیرین ده آستا روشنبیر او ناونتوی ده جی هر دوام دیگه هری داوی فیلسوفا فرانسی کاتخینا ملوبا جی ریبر اپو ره نامه اکشان تده پشتگیری آخویا جبو پیواژویا آنیزمان و گوت اف گاوا داوی سرکفتنه که مزنه کو بسایا بریارا و به ویرکی هاتیه بدست خستن. فیلسوف فرانسی نامه را دستی شانده امرال یکر او تده اشارت به زناتی او بریارا وی به ویرکی ریبر آپو کرد. بالک شاند سر شرط و مرجین گرتگا امرال یه افواکی روشا لدر و مروواهی پیناسک رو گوت آزادی مافی ویم. کتغینا خواه وکه حیران ریبر آپو پیناسک رو گوت لفرانسه گلک حیرانین وهنه. دازانین کو اوجه فکر کنفدرالیزم دموکراتیک باندور بونه. But most particularly the courage of truth, I intend to challenge what has become a usual standardized. بله بخت رومی رشم فنوفوتین عثمانیان خلاص نابن نها گریدای پیواژویا دسلاتا ترکیه حول ده لگوری خواه عیار بده سیاست مدارین پارتین کرد دو هفسروکا دم پارتیه طولای حاتموları tekildari politikayın Türkiye İsraili yen لسر کردان آخویم ایروژی بردف که AKP جه خواست که آخفتن آخواه راست بکه. دستلات دولت ترک جبو هفروبونا بدیروکا خوره نامادهیه. Basit örneği mesela İsrail'e sen Filistin'i işgal etmekten vazgeç dediğinde döndü Netanyahu dedi ki sen de Kürtleri dövmekten vazgeç dedi. هری داوی هفسروکا دم پارتیه تولای حاتیموğulları د برنامه‌ک تلویزیونی ده جبر پرسکریکا کورد بالکشان لسر ختماندنا دولتا ترک اد دیپلماسیه ده دست نشان کر کو راست ترکیه لدیجی داگرکریا اسرائیل یال سر فلسطین درکوه لدوی و هلوستا خو دناوا خودجی لګل نزیکاتیا خو ال پرسکریکا کورد بنرخینه لسر وی که بردف که AKP عمر چلیک داخویانیک دا و اف پیامین هفسروکا دم پارتیه رخنه کرن. هر وا جه خواست کو داخویانی خو سر راست بکه. یا بالکش رایدار دسلاتا ترک اف داخویانی خو به پیواجی
بلبینرین هجام لیبرنا خود خوازند نوچه ده پرزیکی که تکنیکی درکت ام به نوچه خواه دریزه ده دوام بکن که بجوی جاری تکلاری روشلات کردستانیه یکنین پاراستنا روشلات کردستانی یاره که لسر هفکاریا هن کسین به هیزن ایرانی ره هشیاری داوگوت کسین ده گریارین دجمن ده هفکاریه دیکن و بین جزا کرن هم وقتی وی داخلانیه دیمن جزا کرنا سی خوره که جیم حتی وشاندن. فرمانداریا یره که راگهاند کو پشتی اپراسیون هیزین ایرانی لحریما مهابادی کو ده انجام ده 4 گریلا شهید بون لیکولین پیکانینه یره که دبیجه حتی پشت راست کرن کو هفکاریا هنگ کسین کرد به هیزین ایرانی را رولا که سرکه لیستنه هر وکه آنی زمان کو کسی که بناوی عمر دهقان دوی بویری ده رول گرتیه لسر ویه که اف سیخور حاتیه جزا کرن یره که راگاند کو ناوی هین سیخورین دن جهادنه تثبیت کرن او حساب جوان جی بپرسین هر وها بانک لوان کسان حاته کرن کو دست ججکان این دجمن بردن او نبن هفکاری کریار این دجمن هم وقتی داخلانیا یره که دیمن جزا کرنا کسی که بناوی سالار رنگ آمز جهاده بلاف کرن ده دیمن سر کانالا تلگرام یا بناوی آسوی گریلا حاتی پارو کرن ده دیدیتون کو چاوا سیخوری ناو بوری تی جزا کرن سیخورین کو دستی وان ده خوینا گلی کرده هیا و به جزا نمینن لروشلات کردستانی ده دمین داوی ده ناوی گلی کومین نتوین کردی دردی که و پیش ناو جدانم لی هر پیام وان یکه کو اوجی طول هلدانه جه سینه حتی مهابات مریوان کامیاران او پاوه چالکین طول هلدانه یک لپه یکی تینه راگهاندن به کیمانی تنی دناوا دمین داویه ده سیخور اینکو دستی وان دخوینا گریلا پیشمرگه او ولات پاریزانده هی هاتنه جزا کرن اف کومین طول هلدانه هشیاری جبو سیخوران با آوه که گشتی دینن زمان راکتنا میدانه گریلای دینمه شبونا طولدانه وقت بازو برین کشه راکتنا میدانه گریلای اف دیمن یک جی چالاکین طول هلدانه یاد دما داوی پیکاتی نشانده ده لروشلات کردستان دمهن داوی ده ناوی وان کوم و رخصترین چکداری به چالاکی و پیوا طول هلدانه درد کون پیش بقاسی کوش داخوانی وان کومان تین فهم کرن او به همان ریبازی ناخبتن وکی کومن سر بخواه این حریمی به انسیاتیف راد بن و چالاکیان لداردخن روشالات کردستان یک ولاته بجی برخودانی روجاوا بجی کرد و کردستان بجی جن جیان آزادی یارکه خوکی هزک پاراستن پیناسد که د داخوانی خود جی دبیجه لدیجی ایریشین هزین ایرانی د پوزیسیونا خو پاراستن دیه د حزیران 2026 دا یارکه راگهاند د اپراسیونا لمهاباده ده 4 گریلای نوی شهید بونه پشتره ده تباغی ده یارکی راگهاند کسی که بناوی عمر دهقان کو او به هفکاری اب رژیم ایرانی و دی شهادت 4 گریلان ده برپرس دبینه جزا کریه لعالیه کی دن دو کومن کو ناوینوان ده چالاکین طول هلدانی ده دردکوه پیش جوانین ولات پاریز این کردستانی و جوانین نشتمان پرور این کردستانی نه جوانین ولات پاریز ده حزیران 2026 ده بر پرسیاریا جزا کرنا کسی که لکامیاران گرد سرخواه و دا زانین او کس ده شهید کرنا گریلا و پیشمرگیان ده خودی رول بو ده 29 حزیران ده جی جوانین نشتمان پرور راگهاندن کو لپاوه دو کس کو او وکی جردوان و هفکارین دولت پیناسدکن هاتنه جزا کرن لگوری داخویانی آوان اف چالاکی جبو طول هلدانا شهادتا 3 گریلایان هاتیه کرن ده دودیه تباغی ده ویجاره کومکدن درکت پیش تیمین پاریزوانین خاکا کردستانی براکرنا طولا مالباتا توکلی کت روژوه 3 اندامین مالباتا توکلی لباجار بانه جالی رژیم اسلامی ایرانی و هاتبون هدف کرن فرمانداریا تیمین پاریزوانین خاکا کردستان راگهاند جبو طول هلدانا 3 شهیدین مالباتا توکلی
4 endamên artêşa pazdaranê Îranê hatine cezakirin û hejmareke leşkerên din jî birîndar bûne. Ev çalakî dudiyê tabaxa 2026an li gundê Siyanaw ê bajarê Merîwanê pêk hat. Navê komeke din jî rasterast peyva tolhildanê di nava xwe de digire. Tîmên tolhildana şehîdên Kurdistanê. Di heştê tabaxa 2026an de vê komê ragihand li sine kesekî bi navê Salar Rengemîz ceza kiriye û ew bi hevkariya dewleta Îranê tewambar kir. Her wiha vî kesî bi kişandina ciwanên Kurd ber bi maddeyên hişbir û bêexlaqiyê ve suçdar dike. 5 komên cuda û heman armanc tolhildan çalakiyên van koman di serî de Rojhilatê Kurdistanê di nava giştî Kurdan de bandoreke mezin dayava kirin. Meseleya bilabûna çekan a bê serûber li parêzgehên Sûriyeyê bûye sedema derketina aloziyên navxweyê di nava 10 rojan de sih û 2 kes bûne qurbanê şerê navxweyî. Çavdêriya Sûriye mafê mirovan eşkere kir ku li 6 parêzgehên Sûriyeyê 12 kes di hefteya pêşiya meha tebaxê de hatine kuştin û 20 jî birîndar bûn. Çavdêriyê da zanîn ku ev bûyer li parêzgehên gundewarên Şam, Reqqa, Dêrazor, Swêda, Heleb û Hemsê çêbûne. Li gorî çavdêriyê ev yek di encama şerê malbatî û di navbera eşîran de derketiye holê. Çavdêriyê got sedema rodana van bûyerên bi vî rengî belavbûna çekan û bin pêkirina qanûnan e. Artêşa Libnanê di çarçoveya operasyonên ewlehiyê de li hejmareke herêmên 131 welatiyên Sûriyeyê girtin. Fermandariya Artêşa Libnanê ragihand ku wan doh yazdeyî tebaxê ji ber sedema derbasbûna xaka Libnanê ya bi awayeke nerawa li herêmên El Debabiyê û Şerda yên Akarê 131 welatiyên Sûriyeyê girtine. Fermandariyê da zanîn ku yekînên artêşê ji bo girtina kesên ku bin pêkirinan dikin û başkirina rewşa ewlehiyê rêze tedbîrên ewlehiyê li herêmên cuda pêkaniye. Li gorî daxuyaniyê de encama giştî operasyonan de 10 welatiyên Libnanê û Filistînê 131 welatiyên Sûriyê hatine girtin, derheqê wan de jî lêpirsên dest pêkiriye. Girtina welatiyên Sûriyeyê di demekê de ku Artêşa Libnanê dest bi rêkarên li ser sinûrê Bakurê Sûriyeyê kiriye de pêk hat. Li Iraqê danûstandinên li ser komkirina çekên di destê komanda hîna jî dewam dike, lê komên çekdar dibêjin ku çekên wan xeta sorin û hêsanê nayên radestkirin. Berpirsekî Ketîbeya Seyid el-Şuhadê got, radestkirina çekan ne mijareke guftûgoyê ye û hewldanên li ser vê mijarê hatine redkirin. Li gorî wî, berxwedana İslamî dê çekên xwe radest neke. Wê her wiha anî ziman ku berxwedana İslamî parçeyeke bingehîn a hejda şebiye û wekî parçeyeke ji dewletê dixebite. İddia kir ku Amerîka dixwaze bi plansaziyeke siyasî û ragihandinê vê hêzê tune bike. Di aliyê din de Serokvezîrê Iraqê Elî Zeydî ferman da ku projeyeke yasayê ya ji bo komkirina çekan di destê dewletê de were amadekirin. Her çend danûstandin dewamin, heta niha li ser radestkirina çekan tu li hevkirinek nehatiye ragihandin. Çand dîrok û jiyana civaka êzdî vê carê li Qamişloyê bi pêncî wêneyan tê pêşandan rêxistina Hawar Help bi navê arşîva civaka êzdî pêşengehek vekir wêne ji aliyê xwendekarên beşa perwerdeyê ya rêxistinê û tîma beşa arşîvê ya wê ve hatiye kişandin
نوچگانا me Sara Hesen û hevalê me Qemrevan Besam Botan ji nava pêşangehê radikênin. Ez niha li bajarê Qamişlo li Kafa Elbelim li vir pêşangeha arşîfa civaka Êzîdî hatiye derxistin. Ji serê sibeha da hatiye derxistin heta vekiliya jî berdewam e. Gelek berhemên cûr be cûr yê ku ji vê pêşangehê derketine heye. Hem jî dîmenê ku destê xwe hatine çêkirin xwendekarên Êzîdî ku bi destê xwe çêkine hem jî kesên ku bi vê em bêjin pêşangehê rabûne gelek berhem vir pêşkêş kirine berhemên em bêjin dîmenên her wiha sûretên ku li vir pêşkêş kirine ê civaka Êzîdî çi koçber bibûne hem jî pîrozbahiyê wan çi ne bi vê awayî ایدی ایروش بداوی دبه. جمیوانی خون از بکن نها نسرین محمد او جی بخوا به وی چالاکی رابویه دست پیک دمت خوش با ممسم گلی کیف خوش بود. سرچاوا بخیر و خوشی ون هاتن. پیکر و افریقستان به چار خوش که خوره وکرن. آن حال به داره لسوری مدرس پیکریه دست پیک 2026 پروژه ارشیف جواکا یزیدی وەک ئەم بێژن توراسی جواکێ ئۆلا جواکە ئەیزیدی نە تەنێ ئەم بێژن وڵە دیرۆکە جواکە ئەیزیدی گرێدای کۆمکوژیەیە نا ئەم دخوازم بدن نیشان گۆ جواکە ئەیزیدی زەنگینە عادات و تەقالیدێ خوا بە ئۆلا خوا بە هەمێ چیرۆکین خوا بیرانینێن کەسایەتانجی شخوا هەدەف ژێ ئەف بوو گۆ ئەم بێژن چ جواک هەبێ پێویستە چیرۆکێن خوا بدەنگێ خوا بێژێ و جبو جواکا Êzîdî taybet jî wek me got gelek zengîn e em tenê dîroka wê girê nadin bi komkujiyê. Ji bo wê jî korsa dîroka devikî hebû, korsa sûret kêşandinê jî hebû, çawa sûretê fotografî bikişînin. Gelek çîrok hatin qeydkirin, hatin tewsîq kirin. Ew li ku derê tê erşîv kirin li ser mewqeê em bêjin erşîfa reqemî ya rêxistina hawar hê. Niha tu bi xwe jî Êzîdî ye تقلك برهمين إزيدي جي تشيكرنا يعني تشجي وينايا با نائب ويناي كنت تشيكرنا تشنا براستی د منظمه هاور هيلث دمك كورس جمر فكرني وما كورساتي خلاص كرني د معرض ده حاليا كاري من ايتي ده هي جي فيديوهات اول فيديو سر مزارات تشيلخانه مزارات تشيلخانه الجندي من قبار دكهفا مزار كي قلكي بيروزا وغرينجا جما ازيديا و يك جوانجي صورة من جزلام كي ختيار بعمر منظن قرت عمري بي تقريبا نوت صالي هي منحاول كردوي صورتي دك واز شاني ايكي كو وي صورتي تماشاك ببينا شاني كمي كو ملامحي انساني تشلو بيه جفي كوشبربيه دي في كوشبريه ديتيه يعني Bilderên hêja îro roja ciwanan a navnetweyê ye bi vê boneyê li rêveberiya çandê ya parêzgeha Hesekê bi piştgiriya rêkxistina UNICEFê semînerek hate li darxistin. Di semînerê de Dr. Hejar Rostem li Qamişlo Kudayî de siberoja ciwanan guhertin û xwe pêşxistin hate nîqaşkirin. Rostem balkanser pêkanîna Armanca di pêvajoya ciwantiyê de got divê ciwan tenê tiştê heyî pêkî neyînin lê li pey armancên xwe bikevin. Ciwanan jî danzanîn ku ew ê siberoja xwe biket, guhertin, ramat û zanabûnê ava bikin. Çalekiyên bi boneya roja ciwanan a navnetweyî dê heta çardeyê tebaxê dewam bike. Hêjayî bibêrxistiniya ku roja ciwanan a navnetweyî di sala 1999 de ji aliyê civata giştiya netwên yekbûyî ve bi awayeke fermî hatiye ragihandin. Balafirên şeriyên Pakistanê Belûcistan bombarduman kir di êrişê de herî kêm 28 sivîl hatin kuştin. Êriş nîveşevê li dijî gundê Gwant ê herêma Surab a Belûcistanê pêk hat. Têkildarî birîndaran agahî nehatin belavkirin li gorî agahiyan di nava miriyan de nasnameya 9 zarokan 7 jin û 12 zilaman hatiye piştrast-kirin. Tê gotin hêzên Pakistanê dest daniye ser cenazeyan. Piştî êrişan Belûcan li giştî eyaletê ji bo 13 tabaxê greva giştî îlan kirin.
و درابین دکانان بین داخستن و ریل ترافیک ورگرتن. کمیته پشتوانی بلوچستان آکو بانگا چالکی کری اف ایرش وکه ترور دولتی بناف کرد. ده داخلی ده هات دست نشان کرن کو و گل بلوچستانی تجاری بچک بمبا و هزار لشکری نی بیدن کرن. بری بینرین هجام لوردگی جین داوی بلتنا خود بشین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و ارشاد و بختار بن.